holy and divine God, living God. We come before you and we humble ourselves and we bow down before you in our spirit, acknowledging the holiness of God the Father. En ons wil vanmôre uitroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. U wat was en is en wat kom, die onveranderlike God. Here, wanneer ons voor u staan en ons buig en aanbid, dan kom die gedagte by my op, hoe nietig en klein ons werklik is. En die psalm wat koning Dawid geskryf het, wat is die mens dat hy aan hom dink? En sy gedagte was gekoppel aan die uitspansel en die grootheid daarvan. En in vergelyking daarmee het hy homself gemeet en dan die psalm geskryf, wat is die mens? Maar Here, u sê ook in die woord dat u die mens gemaak as heerser oor u skepping. Weinig minder as die engele. En ek wil bid dat u ons sal seën vanmôre met hierdie boodskap. Reg was in die begin gebid dat hierdie boodskap vanmôre krag sal dra. That this message this morning will touch hearts, but not just touch hearts, touch our minds and make us aware of our accountability. Amen. And our responsibility towards the King of Kings. Because you have fulfilled what you have intended, so that we can fulfill your purpose. Amen. Father God, I pray that you will be blessed through the ministration of this word. And we glorify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ek het vir u gesê, ek gaan vanmôre met u praat oor my werk, my woorde en my wandel. En ek sê gister iets vir my vrou rondom die tema oor aanbidding. En sy sê toe vir my, maar dis nie wat jy gesê het nie. En ek sê, watch me. It's the same thing. Now when we talk about worship, en verdra maar die Engels en Afrikaans, dis nie wat ek nie een taal kan praat, ek praat al twee. Okay, are you guys with me? Praise the Lord. Loof die koning. Die feit dat aanbidding heeltemal 'n vervronge en 'n verkeerde konsep het in die gedagtes van mense. People think that worship is gathering together in a church, raising up your hands and singing a song and glorifying God. That's the most perception people have about worship. En ek het begin gaan navors oor mense se idees oor aanbidding. Besef ek toe dat mense heeltemal oningelig is oor aanbidding. And you're going to see this morning that worship is far more important than coming to church, standing in church and raising your hands. Worship does not take place in church. That's praises. Worship takes place when you leave these doors. Worship is far bigger and more important and has a bigger impact than we will ever understand in the limitation of our conception and understanding. In Colossense 3 vers 17, Colossians 3:17, ek hoop julle het Bybels gebring. Ons gaan nie meer die goed op die bord sit. Julle leeg gemaak. Thomas op die bord. Sit dit op. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. And in all your endeavors, no matter what the activity, whether speech,
your writings. Do everything in keeping with the character of the Lord Jesus, practicing His methods and giving your thanks to God the Father. Nou, lieve broer en suster, wanneer ons na die geleesde gedeelte kyk, sien ons hier iets wat uitstaan. Hy sê, alles wat ons doen dit vir die Here en asof vir die Here. Therefore, there must be a level of excellence in whatever you do. God, we cannot give God something that's half-heartedly done. Okay. Amen. Because as ons dit halfhartig doen, dan het die Here Jesus sy werk nie voltooi soos hy moes. Hy het nie halfhartig kruis toe gegaan nie. Hy het nie halfhartig Golgotha gegaan nie. Hy het nie halfhartig in die doderyk gegaan nie. Hy het nie halfhartig opgestaan nie. He gave his all because he was driven by the love he has for the Father. Ek gaan vanmôre iets sê, maar ek wil vanmôre vir u sê, if you truly love God and you have a passion for the kingdom of God, you've got to do it to the best of your ability. Die ware betekenis van aanbidding, die verskeie konsepte, idees en selfs opinies wat mense het oor die jare. Dit baie mense, dit is nou sang en musiek en dis ophef. Ek het al gehoor hoe sê mense vir my, oh, we had such a wonderful worship service and we were dancing in front of the Lord. Weet dan, they were dancing in the flesh. Daar is 'n verskil. Nee, dit is lekker, as dit lekker is vir jou, nee, as jy die vlees broer. Halleluja. Ek weet nie, ek wil net alles wat maar wil doen. Jy sien, aanbidding is meer as net die ophef van hande en trane van emosie. Baie meer, worship, kom met worship. Ware aanbidding is meer as 'n lied. Dit is 'n lewenshouding van hoe ek optree van niemand my sien. En dit verheerlik ek God. You see, worship is worshiping God, giving glory to God in what I do. And when we do something, en ongelukkig, liewe broer en suster, is 'n jammer dat daar's 'n paar mense vanmôre nie hier nie. Mense dink as hulle rondkyk en hulle sien niemand nie, dan sien niemand hulle nie. The Bible says, and his eye is on the sparrow, and he watches over him. Weet jy wat is so interessant? Ek herhaal ek, dan is ek op 'n plek waar ek dinge sien waar ek eintlik nie moet wees. Dan kyk mense rond, dan sien hulle my nie raak nie. En dit is moeilik om my nie raak te sien. Maar hulle sien my nie raak nie, dan dink ek, okay, nobody sees me. The indwelling of the Spirit sees you. Ek onthou jare terug, ek nog in die verkeer was, dis nou kyk en dan tel jou story. En daar was supervisor van die highway patrol. En dit beteken ons moet highways ry. Vir een of ander rede besluit ek gaan Roodepoort toe ry. Nou as ek toesig hou, iets sê vir my, gaan in die Bosstraat van Roodepoort. En ek ry so toe. Hier kry ek vir my patrolliemanne nou. En ek moet op die snelweg wees, 'n spitstyd. En ek ry agter hom aan, maar nou sien hy my nie, ek kyk nie in sy spieël nie. En ek roep hom op die radio, en ek sê vir hom, waar is jy? Hy sê vir my, nee, N2 Oos Selby. Ek sê, pragtig man, kyk net in jou spieël. En hy kyk op en hy sien agter, hier's ek. Maar hy ou stop dood net daar. Op die highway. Op die snelweg. Hy sê, hoe kyk of jy ek gesien? Ek sê, I know everything. So kyk in die spieël waar ons kyk. En weet die broer en suster, worship is doing the power of God and
glorifying His name even when no one else can see. Aanbidding is om God te eer in elke handeling. Elke woord wat ek spreek, moet God verheerlik. En elke tree wat ek gee in my lewe, moet God verheerlik. Ek het nie 'n probleem met sosiale media nie. Ek het 'n probleem met wat mense op Facebook sit. Ek het 'n probleem met werksomstandighede waar mense sekere aktiwiteite moet vier uit dwangheid. You don't have to participate in it. Daar by my vrou se werk is nou 'n ding daar, maar dit was Pride Month. Maar as daar iemand snaaks aan Pride Month, never comes for the Christian to say, well, we're proud to be Christians. En hulle moet inskryf daar. Why they proud? Maar my vrou mag niks sê oor Christusfees. En ek sê gisterval, ek gaan vir jou kersboompie op jou tafel ons. Met gebore uit 'n krib, gaan ek musiek gaan sit en ander doen. En sê ek kan kom luister. En ek gaan rooi tyd om aan tafel sit. En ek gaan binne die rooi tyd sit. Met 'n bek. Een ou kom probeer kie. You will find what pride is. Aanbidding is nie beperk tot die gebou nie. Aanbidding is nie beperk tot die omstandighede nie. Aanbidding is die leefwyse wat die kinders van God uitleef. Dit is die houding van die hart. As jy met my, it is our heart attitude. Because you see, we can say one thing, but our hearts are saying something else. Ek weet, ek is lank in die bediening, maar groet mense hou by die deur, Chris, baie pastoor, jy so kry nou, dan loop ek weer na jou vak, ek weet jy vak. Nie allemaal like ons nie. Because you're not going to, if they like you, something's wrong. Say amen. Some of them just like me because they have to. As hulle my bel, as hulle siek is, dan moet ek kom. Maak nie saak nie. Maar dis 'n houding van die hart, your attitude. And your attitude in God determines the altitude you're going to reach in your spiritual life. En broer en suster, die houding van my hart bepaal die toewyding van my lewe met God. As my houding met God nie reg is nie, is my verhouding nie reg. Hoor mooi, as my houding nie in lyn is met God nie, is my verhouding nie in lyn met God nie. When I stand on the pulpit or whoever preaches here and says God has called you and instructed you to be a disciple, you must go and make disciples, and you don't like it, dan beteken jy 'n verkeerde houding. Period. It's not us saying it. Ons is die mondstuk. Net die mondstuk. Want jy sien, die pilare op ware aanbidding is gebou op my werk, my woorde en my wandel. Daarin is dit ek besig om God te verhoog en te verheerlik. Then I am worshiping God in the way I speak, in the way I live, and the way I work. En wanneer ek praat van werk, praat ek van ons tydelike werk ook. Ek onthou, ek weet nie hoe lang was jy in die bedryf van fast moving consumable goods, FMCG's, nee, is ek reg. En jare terug, remember, plastic bags were free. As ways in those days, forever. And you went to the shop, and you went to the cashier, and she didn't even make a mention of plastic bags. And then suddenly, government decided it's now time to charge people for a plastic bag. And then it was something like 10 cents. Now it's already R1.50 or R2.50 or whatever, I don't even know. Today is either. En kry weet jy wat gebeur? Toe kry almal dieselfde naam. As jy by die winkel kom en jy staan by die kassie, dan sê sy vir jou, sakkie. Dan sê van, nee, dok. Everybody is sakkie. Het jy al gesien? As jy by die kassie kom in die begin, sakkie.
Nou, jy sakkie. Is my sakkie, ja. Nie hulle sakkie nie. What do you tell her? I'm not your sakkie, I'm my boss the sakkie. En ek besef toe, as 'n mens by die, en dit is ironies, en jy verstaan Tommies op my eie laat, hierdie span almal ken my. Elkeen. En selfs as wat my nie wil ken nie, jy moet dit sien, you gotta see this. People who really don't want, wat ek sien hoe staan hulle in die tou by die lotto. En dan koop hulle lotto kaartjies. Dan gaan, met die change, wat gaan koop hulle die lotto kaartjie met die change? Met die change gaan koop hulle groceries. Dan sit nou net 'n brood en 'n melk. Dis nie eens meer die melk nie, kry net die brood. Hy sal wurg op 'n droë brood, maar lotto kaartjie gaan hy koop. En as hy ou sien, ek het hom daar in die tou gesien. Moet jy sien as ek in die gang afgeloop kom, and I'm walking down the passage, Sylvia, you must see those people. They're so busy shopping for them. Dan ek kyk uit blikkie bier. Maar hulle draai nie om. Hulle staan so. En dan staan ek agter en sê, hallo, wie ook al. Ek gebruik iemand se naam, as dit so iemand nie. Hallo, brother, come, how are you? Hi, pastoor, ek het jou nie gesien nie, hoe gaan dit? Dis werklik hoe dit werk. Maar jy sien, when you're standing somewhere, whether in the light or in the dark, you must still be the light in darkness. Your worship starts in your service. En ek wil vanmôre vir julle sê, die kind van God moet diensbaar vir God wees om hom te verheerlik. As ek nie diensbaar is nie, verheerlik ek nie God nie. Dat wat hy sê, Colossians 3:23. En alles wat julle doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Pastoor, maar almal doen dit. Listen to what the English says. Whatever you do, do it wholeheartedly, as though you are working for the real master and not merely for humans. Ek en u moet uitstyg by ons werk. Ons moet die beste wees. Ons moet anders lyk. Ons moet anders optree. Ons gedrag moet anders wees. Hulle roep my in, excuse dat ek terug gaan na die verkeer toe. Years ago, I had completed my traffic diploma and everything I needed. And they called me in and ek sê, hoorie, maar julle gee my nie bevordering nie. Ek sal 10 jaar hier. Weet jy wat sê hulle vir my? We will never promote you. You are a threat to the leadership. Dus it doesn't matter if I get no promotion. I want to tell you, wat hulle sê, ek druk nie saam met ons nie, ek gaan nie uit saam met ons nie, jy sê bad news, ek sal nie. Jy sê, maar jy gaan bly waar jy bly, jy sê, ek is okay, you're not my provider, God is. Ek sê, in geval net 'n stepping stone. En dan moet weet, ek is nie hier vir ewig nie, ek gaan nie pens en trek hier nie. Wherever you go, you've got to understand that we have a purpose. Ek kan nou vanmôre met my skryf, maar ek wil net terugvat na die oorspronklike toe. Bear with me. The word in Hebrew for worship, just comes something powerful, is avad. If you can write it down somewhere. If you can't write it down, go video. Ek kan as nie meer video's nie. Ek sê vir eers is die ander dag, want die radio, ek kan nie radio luister. Weet jy of jy dit kan luister? I can't listen to these radio stations. It's ridiculous. There's no moral values. You hear people listen to the radio. There's no moral values. Come on, let's be honest. They've got no depth. There's no integrity. And hulle lag vir alles. Hulle lag vir alles. Did you see the sun is shining? Isn't it true? I can't do it. Dan sit ek die radio af. Dan ry ek in die stilte van die storm. En ek sê vir my seun, my kar het nog 'n 6 CD loader. Ek sê vir my seun, jy moet my CD's gee. Dis die waar gaan pa dit kry. Ek sê saam in die huis, kamer, ons het 'n kamer 13, dis 'n boks en bokse van goed wat al 20 jaar al lê. Jy kon dit ook so hê. Ek dink elke huis het 'n kamer 13.
En julle en ek sê toe, hy sê, "Pa, lees die CD's in die huis nie. Ek gaan nou in kamer 13 kyk hierdie. Ek soek CD's." Maar in elk geval, die woord aanbidding is afgelei van die woord afvat. Wat die volgende beteken: diensbaarheid, om te bedien, om te dien en om te aanbid. So your service must be your worship. Can you see, understand the question or the word? Your service is your worship. When you speak to someone and God changes his life, you're actually worshiping God. Amen. When you give someone a cup of coffee, what a morning, voel jy like my bietjie alles hier. You are servicing that you are in service of that person, but you're worshiping God. When you shake someone's hand and say good morning with a smile, and you change the way he feels for the day, you are worshiping God. When you're unlocking the church's door and people can come in to worship God together, you are worshiping God. You're not unlocking the church. You are standing in service of God. You are standing in service of the King of Kings and the Lord of Lords. When you pick up a light and you start singing, Pastor, you are worshiping God. When you start standing there and you're playing an instrument, you are worshiping God. When you walk out there and you're preaching the gospel of Jesus Christ, you are worshiping God. We think worship is standing here and say, oh glory, hallelujah. Dit kan my so lekker sing. My son is vergewe en gaan vir ewig leef. Nee, you're worshiping God when you stand in service of God and fulfilling His service in your life. Doing things that nobody sees you do. You are worshiping God. Iemand vra my eendag, Pastor, hoekom die goedjies hierso? I've got a magic wand. Poof! Jy moet nie wees, hy sê net so, poef, en dan sit hier, en dan vat ek aan alle kant toe, poef, en dan sit weg, nee, en ek soek nie erkenning nie, I do it because, en iemand vraag eendag, dit is verderf nie, hoekom doen jy iemand, dit was vir Jack, hoekom doen ons dit, dit maak nie sin, ons doen dit nie vir 'n mens nie, ons doen dit vir God, because you see, it's when we do these things, we are worshiping God. When you're sitting there, coming to church, did you know you're worshiping God? When you're contributing the praise and worship, you are worshiping God. When you're phoning someone that is sick, you are worshiping God. When you're giving someone a cup of tea, giving him a loaf of bread, you are worshiping God. Weet jy, dit so 'n bietjie my mindset van, ekskuus vir die woord, my denke, baie mense het 'n probleem met die ou wat by die verkeerslig staan, Jacob, that when you giving him bread, you worshiping God. Walter, kom gou vir my hier voor, asseblief. Nou, ek moet al hoe groter ons begin pak, die klein wat is nie, ons van die dansen. Hy het nie Sondag gesê vir die pastors appreciation. En ek het lank oor dit bepleit. En ek het gewonder, Here, dit het ek gesê, dat die nie hou. Because you see, we're looking for angels from heaven to do earthly work. Angels is not heavenly beings doing earthly work. Angels is earthly people doing heavenly work. Have you got it? So when someone is standing at a traffic light and he's hungry, doesn't matter why he's eating, doesn't matter what got him there, doesn't matter why his financial situation is not. It doesn't matter if he's on drugs. It's not your business. If you give him a loaf of bread, you are an angel in his eyes. En hy het gesê, ons is by 'n troue, hy sê, dankie vir die ding.
Dis wat sy hoor van die situasie. Baie dankie. En ek wil vanmôre vir iets sê, want angels is earthly people doing heavenly work. Moenie ophou om hemelse werk te doen. You are just an angel in service of God. Maar nou nie dat jy dit vlek nie. Hulle is geknip dat jy hier bly. Aanbidding en diens aan God is onlosmaaklik verbind. You can't separate the two. Wanneer jy werk vanmôre in die werksomstandighede en jy werk getuig van iemand met integriteit, met getrouheid, ek hou van daai verhaal. Iemand wat met wysheid optree, dan verheerlik ons nie onsself nie, ons verheerlik God. Wanneer jy iemand help sonder erkenning te kry of te soek, aanbid jy vir God. Wanneer jy getrou dien in die kerk, in die gemeenskap, en niemand weet waarvan jy besig is nie, dan sien ons die liefde van God. Ek voel my gees, ek wil gou iets sê. Toe die bom omval, en ek weet dit was 'n ontydige tyd van die aand, meeste mense het nie eens by WhatsApp gekry vir die volgende oggend nie. Maar dit was 'n krisis. En nie 1 of 2 mense opgedaag, en ons het begin skoonmaak so ver as wat ons kan. Ons wou nie die pad op kry dat hulle kan deurry. Ons het gedink ons gaan die stomp net optel, maar daar's 'n ding wat in die Bybel sê, daar waar die boom, daar bly hy lê. Daar's 'n rede. Probeer 'n boom optel. Daar's 'n rede hoekom hy so groei. Want as hy so gegroei was, hy na ons op pad. En hy lê daar, Raymond, reg voor jou huis. Reg voor jou huis, en jy is nie eens nie. En ek het so kettingsaag by die huis, maar hy is net so groot. Jarrellik en ek en Eyster het hierdie kettingsaag. En ons begin sny met hierdie ding. Maar ons sny daai ding stop, poef, in a few minutes. Net check it right. En hier kom 'n broer aan met hierdie boorsaag. Jy nou dit bousols, maar hy is net so groot. Net so groot. Ek kan deur 'n koek sny met daai ding. Hierdeur is stomp. En toe sny, maar nou iemand vra my, hoekom het ons die boom laat afsny? Ek het net pakkies gehad vir julle. Toe sny maar die boom af. En in die keis, en dit gaan wild en ons sny, en ons doen so ver as wat ons kan. En ons sny die grootste stuk af. But then these branches and these stumps must be moved. En my vrou het van die werk afgekom, sy stop. En my vrou begin die goed rondskry. She starts picking up those stumps. She starts putting it into this wat sap wat werk vir God, ek gebruik as voorbeeld. Maak sap wat die taak is op hande. Sy het nie omgedrang gesê, dis my werk. Sy is bereid om takke te skryf. En hier ek was reeds besig met die diens, sy voorbeeld. Toe besef, that's true worship. There's no calling too high. There's no task too demanding if God is in it. What is saying here? There's no calling too high and no task that's too demanding if it's for God. Amen? Laat ons nie moeg word en vir God iets te doen. But I want to go the opposite way. There's no task too insignificant for God. And too small that God doesn't need. Whatever you do, maak is ook klein dit is. Ja, ons wil ook die groot dinge doen. Weet jy, baie mense sê as hulle vir my sê, ek wil bediening doen, ek wil net preek. Weet jy wat, dis die maklike deel. That is the easy part of the ministry.
maklik. Om die ander werk te doen, is nie maklik. Maar dit wat ons vir God doen, en die werk wat ek en u doen, weet jy wat doen? Is besig om 'n altaar vir God te bou. Dankie sê. U hande arbeid word 'n loflied voor God. Hoor mooi, u harde hande arbeid. Of dit nou 'n uitreik aksie is, of dit nou 'n hamperprogram is. Ons gaan kyk wie gaan betrokke raak by dit. Al wat ons hier wil doen is, we want to change someone's life for one day. Just for one day. Maar nou om hemelsnaam nie vir hom daar gaan woestersous en tomatiesous in sit nie. Of kos wat hy moet kook nie. Ja, weet nie is 'n pot nie. Maar weet jy wat? If you can change the life of someone for one day, just for one day, he will have seen God through you. Hoor mooi wat ek sê. U sê nie goed, ag ek gaan niks vir die kerk doen nie. We're not doing it for the church. Ons het so 3-4 jaar terug, ek kan nie onthou nie, toe ons hier in Boksburg, was vir ene woon area daar, het ons kos gegee op Kersfees. And we went to feed him with a warm meal, was op Kersfees, nee. And we went down to be fed him, dink julle was by, was so 4 jaar terug. And we stopped there en ons het Malva pudding gehad. They even had pudding. En die kleintjies kom net gehardloop. En hulle vat die pudding, die nagereg. Ek weet die Afrikaans woord nagereg, but for the purpose of description, it's pudding. Okay? Sê pudding. Sê pudding. Dis pudding, ja. En hulle vat die pudding. And I start just shoving it in their mouths. Because they don't get pudding. En vra my vrou hoeveel na ons gekom het gesê. En daai kan ons nie nog 'n broodjie kry. And there was only one per custody. En hulle het 'n warm ete gehad. Ek glo hulle het ordentlike ete gehad. Daar was hoender, daar was groente. Maar mense wat kos verslind. Voor ons weggery het, was die meeste mense se kos klaar. Did we change his life forever? No. But we show the God we preach. Don't just preach God, show Him. Because in doing that, you are worshiping God, and your actions becomes your praises to His name. My woorde is ook my aanbidding. Maar kyk wat sê die woord van die Here. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. You see, my words can build or break. My words can heal or destroy. My words can uplift or my words can break down. My words can declare God, or my words can declare the world. My words testify whether I'm in the light or in the darkness. Want my mond verklaar die denke van my hart. My mond openbaar my hart begeertes. Amen. Spreuke 18:21 sê die dood en lewe is in die mag van die tong. En ek wil gou iets vir die deel met die deel. Die woord dood in die konteks van Spreuke beteken die volgende: om te vernietig, te pynig. Wie geskrik? Ja, julle gaan skrik as die wederkoms kom, hè. Hy sê, siekte of die afbreek, dis dood. Afbreek, dis kom hy sê, die dood. En wanneer hy sê, dood is in die mond, sê, as ek iemand afbreek, is ek besig om te vernietig. Amper is ek kidding. So be careful what we say.
Be careful what you say. En broers en susters, ek wil hê jy moet iets vanmôre hoor. Start by speaking life into your own life. Weet jy veel mense sien ek wat negatief is oor hulle self, omdat hulle nie weet wie hulle Christus is nie. Life comes from within. Want hy sê dood, maar hy gaan verder. Dan sê hy, en lewe. En die woord lewe in Hebreëus is chayima, wat beteken gesondheid, voorspoed, vrede, seën en heerlikheid. So as ek lewe myself spreek ek seën in my. Ek nou maar hoor nou wat sê die skrif. Dood en lewe, Jacques just put it on for me. Ek wil nie moet iets opmerk, hy is daar. Moet ek nou daar in die tent gaan sit? Kom maar. En kan. Jy moet nie nie. Check. Stay. Laat ek vir julle lees ook terwyl hy warm maak. Nou, die een sê, die vertaling sê in die mag van die tong. Maar die 33 vertaling, die ander vertaling sê in die hand, in the hand. Wat eintlik 'n beter vertaling is. Nou, hoe kan my tong 'n hand hê? Think about it. Think about it. In die hand van die tong. Dink julle? Anybody want to take a chance what it means? In die hand van die tong. Het jou tong 5 vingers, in die geval 4. Hier is iets kosbaar. Hier is iets kosbaar as ons teruggaan na die oorspronklike, is reg wat hy sê. If we go back to the original translation, dit staan vir eenvoudiglik, was het Tommy, mag en beheer. So wat is die hand? Symbolies in Hebreëus, en nie altyd net in die konteks van die woord, is beheer. Het julle dit? Beheer. Wat beteken om beheer uit te oefen oor. So in ander woorde, ek kan beheer uitoefen oor wat ek vir iemand sê. Kom ons staan. Kom ons staan asseblief. Sit asseblief. Wow! Wow! Huh? Come on! I just said something. Koffie staan ons. Is it true? I just said a word, kom ons staan, voor daar staan allemaal. Kyk die mag, wat die mond het. En dit is so eenvoudige ding. Ek weet nou, dit is hierdie ding in ons van jy, wat ek gesê hulle raak val. Dit wys jy die mag wat die tong het. En ek kan vir jy sê, 'n maat meer mag as 'n pa. As ek vir my kinders moet sê, gaan kyk na jou kamer, dan sal hulle nog wenkel en roep. Want toe ma sê, is jou kamer so toevallig daar. But words, you can control people. You can control people's emotions. You can control people's state of mind with words. Words are powerful. Be careful what you say. But you know what? Words also testify of what's in your heart. If you're full of God, your words will proclaim. If you're full of garbage, your words will also show it. Ek sê altyd vir hulle, maak hom kwaad, en jy het diep, dan sien jy die ware jagel daar binne. Maak hom net kwaad genoeg. Amen? When you push on some people's buttons, you bring up the true state of their heart. Maar wanneer nie al mense dit koppies trek. En die tong, weet jy wat beteken tong? Dis nie die uitspraak
van die gedagte nie. Hoor mooi, this is the Hebrew word. It's not the declaration of the mind. It is the revelation of the heart. You got it? It is not the declaration of the mind. In ander woorde, het jy al gehoor mense sê, speak your mind. Waar to speak my mind, jy sal die hele dag hier sit. But it's the manifestation of the heart. Mag beteken in ander woorde, ek spreek my hart, revealing my heart. If it's full of God, I will reveal to people and I will testify of His greatness. In that, we worship Him. Anything else besides that is not worship. Sluit af. Daar's baie. Daar's 'n geestelike beginsel. Daar is baie dinge wat ek nog wou sê. Jy sien, die woorde kan ophou. Woorde kan afbreek. Woorde kan loslaat. Woorde kan vasmaak. Woorde kan bevestig. Woorde kan twyfel saai. Let your words speak life. En die laaste een wat ek by jou wil bring vanmôre is wandel. Aanbidding deur hoe ek leef. En ek wil afsluit met die gedagte van Paulus sê daar in Romeine 12, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming om julle lewe liggame te stel as 'n heilige, lewende en aan God welgevalle offer. That is the instruction. En wat interessant is, Paulus begin met die woorde, ek vermaan julle dan broeders. Hoor mooi. Die Engels sê, I urge you. Maar hier is die ding. Die Grieks gebruik die woord parakleo, wat beteken om dringend aan te moedig, om nader te roep en te benadruk die opdrag wat volg. It's an instruction that's following. Stel ons liggame tot 'n lewende, heilige, aan God welgevalle offer. There's no other way to worship God. You got to worship God with everything you have. Your heart, your mind, your spirit. En my woorde moet die verskil kan wys. Jesus, Paulus skryf iets daar in Korintiërs. Hy sê, die liefde van Christus drang. Wat hou my besig met die dinge van God? Is dit God se liefde vir my, of is dit my liefde vir God? Hy sê die liefde van Christus. His love for me. Whether you love God or not doesn't matter. But because He loves you, you should do it. Whether you love your wife or not, I hope you do. But if you don't, it doesn't matter. Because she loves you, you must do it. Dan laat my dink, ek het daar by Brandon en Janine se troue vertel van die verhaal van Adam. Hy wandel met die Here. Now what is important to know that was Adam had the right and he walked with God as if God was there all the time. Which he was. Remember, there was no sin, there was no segregation, daar was geen skeiding tussen God en Adam. Want daar was geen sonde nie. Want sonde bring skeiding. En hy het seker met die Here geloop deur die tuin en gesê, joh, kyk nou hierdie lelies, dis nou dramatiseer, maar nou nie gaan soek in die Bybel, dis nie daar nie. En hy het seker gesê, Here, kyk hoe mooi is hierdie lelies. Joh. En dan het die Here vir hom gesê, ja, daar gaan eendag lelies op die dale wees wat sal beskerm en bewaar. Want toe was hy nog nie dood. Nou dit. En hy het so verder gestap en sê, kyk hierdie proteas.
Dis amper mooi. Proteas is mooi nie. If you don't like a protea, get out. En 'n palm, ek love 'n palm. Julle kan seker sien, ek love palms. Nie hierdie palms nie. Gister skok ek my arme palm is nou nog gebrand. En hy moes die palms gesien het en die wind was so saggies gewaai het. Want die teenwoordigheid van God bring altyd 'n wind. En van die Gees. Van die teenwoordigheid van die Here. En hy het seker vir die Here gesê, just look at this breeze. Look at all these beautiful things you created. And God said, and you know what? I created you more than the creation. En hy kom, en hy sê, Here, maar, ek verstaan nie mooi nie. As ons dan meer as die skepping geskape is. Vertel my gou iets, ek wil nie by u iets hoor. Why did you make Eve so beautiful? She's absolutely the representation of everything that is beautiful and glorious. And God says, Adam, I had to do something to make you love me. I said, wow, Lord, thank you. That's deeply appreciated. And he stood for a while. And I think, when a son builds up a bit of Dutch courage, and he says, Lord, but I've got a question. May I ask, please? But don't take offense in my question. I just need to know for myself. And God says, it's okay, you can ask. And he says, what is it, Adam? He says, couldn't you have made her more intelligent? God says, Adam, I had to make her love you. So belangrijk. Alles wat God gemaakt het is God. We owe God because He loves us. His love cannot be met and ever paid for. When you do something, do it with determination. En we gaan nie terug gaan na die skrif toe en dan gaan ek afsluit. Mama, julle kan gereed maak. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Nou die woordjie dring beteken my dryfkrag, my aansporing, my motivering, my toewyding. So my motivation to do something for God is because of His love for me. My motivation to go out and preach the gospel is not for what it's in for me, it's what I can do for God. Weet jy, baie keer het ek al voor die Here gestaan en ek gesê, Here, baie dankie dat U my 'n onwaardige mens gekies het met hierdie boodskap. Dis highly this mystery that God reveals. If God reveals something to you, do not take it for granted. Never take it for granted. It's because God has faith in you to deliver the message. It's not your revelation. Hoor mooi, Elise Walter, as die Here openbaar, ek het al gehoor wat ouens sê, as staan predikers op die kansel, dan kry hulle openbaar en sê, oh, my revelation is morning, en as iemand anders dit gebruik, dan word hy kwaad. It's not your revelation, it's God's revelation, which He bestowed upon you. If someone else gets a revelation through your revelation, and he uses it, it's still God's revelation. It's like God using His word, and you preaching God's word. It's not your word, it's God's word. And you must feel honored to preach the word of God. Dis nie 'n beslommernis, dis 'n voorreg. En nou wil ek vir predikers sê, as julle die woord preek, ekskuus, ek het nou nie dit bedoel nie, Thomas, Dogeli, Nico, as julle dit preek, don't take it for granted. It's an honor. It's an honor. En daarom moet ons dit reg doen. Amen. Nie sal nie 'n keer amen laat ek dit kan hoor. Nee. You gotta do it right.
because we have an obligation towards God. Ek wil 'n verhaal met u deel voor ek afsluit. Terwyl my vrou hulle gereed maak. It's about a poor man in a small town, and they were preparing to enlarge the church. En die Here was besig om so by die kerk te voeg dat die kerk moes uitbrei. And the pastor said, presies wat Nico nou vanmôre, ekskuus Nico, en iemand nou 'n pad met my stap, sal weet en ek wil nie name noem vanmôre nie, maar is mense wat werklik 'n hart vir die gemeente het, maar wat 'n hart vir God het. En ek kan net vanmôre vir elkeen sê baie dankie. Ons sien hierdie tafel, Daphne, week na week sien ons hierdie tafel. Ek wil vanmôre vir julle sê, Johan, baie dankie. Kyk hierdie vrou. As sy hiernatoe kom en Johan kom met 'n bakkie. En sy bring die helfte van die huis saam. En as hy klaar is met hy dan weet jy goed huis toe kan wy. En dan moet hy alles weer gaan uitpak. Weet jy baie werk is dit? Volgende maand, dan is dit weer. Dan kom hy dan met 'n ander bakkie net om te voel anders. So ek was die karre af en net dit anders te laat voel. Maar ons waardeer dit. Maar het gaan so, kyk jy gaan ongesiens verby. Maar ek wil vanmôre vir ons sê, you worshiping God. Amen. You worshiping God. If you did not prepare the table, these people cannot participate. Baie dankie. En hierdie man kom en hy's brandbaar. He's actually homeless. And he goes to the pastor, he says to the pastor, I'm going to pay for a load of sand for your church. Now a load of sand is 6 cubes. Julle weet mos nie hoe kom nie. En die pastoor dink by homself en hy lag by homself. How's he going to get a load of sand? He's got no money. Doesn't live in a house. He's got no family. He's got nothing. Doesn't have a job. And the pastor said, brother, thank you very much for your donation, but how are you going to do what he says for a pastor? All I need is faith. It was this world, and I said, no, thank you very much. And I stopped back. Monday morning, he walks in at the hardware. And he gets to the hardware, and he goes to the counter, and he says to one of the salespeople at the counter, I want you to take me a load of sand to that church and go deliver it. But I want to pay off in 12 installments. And the salesperson says, sir, do you have any credit? He says, no. Do you have any security? He says, no. He says, all I have is faith. And the sales consultant says, so we don't accept faith here. We only accept hard cash. He says, don't you worry. 12 installments, you will have your money. He says, but I can't do this. My boss will never allow. He says, but call your boss. He says, no, my boss doesn't speak to clients. And he says, it doesn't matter. I want to speak to the boss. He says, so you can't. Maar die ou weet dat die kantoor is bo op 'n trappie. En hy loop toe op. En hy stap in die kantoor in. En hy sê, sir, I'm sorry to barge into your office. En hy die kops daarna agter hom aan. And I say, I need to speak to you now, urgently. And he went in and he says, I want a load of sand. But this load of sand that I want to pay it off in 12 increments of installments. And he said to him, if you don't do that, what security do you have? He says, I don't know. What deposit can you pay? You don't have a job. He says, sir, I have enough. En die eienaar begin huil. En hy breek op. En hy haal sy notaboekie uit. En in die notaboekie staan, if God is real, and He really, really exists, and someone will come by saying, a load of sand
Pastor, if I don't hear from someone today, dis wat ek geskryf het. I'm going to eat my life. Because I can't take it anymore. I'm finished. I said, save my life. I said, sir, maybe you don't have clothes. Maybe you don't have security. But what you got is worth more than my shopping in the use. En die eienaar betaal vir alles vir die herstel van die kerk. En Sondag kom iemand by die kerk en hy vertel aan die gemeente wat het gebeur. En die pastoor staan op en sê, ek moet bely, ek het vir hom gelag in my binneste. Maar ek moet vanmorgen hier staan en ek moet sê, Here, gee my net 'n bietjie van die geloof wat hy het. So laat ek ben op 'n vyf. Ek wil vanmorgen sê, moenie dink die manier wat jy dinge doen vir God het nie waarde. Dit klink miskien eenvoudig, of dit klink miskien verregaande, maar op God se woord wees gehoorsaam. En ons staan voor die aangesig. Vader, let our life, let our hearts, let our words be worship unto you. In all things we do, that we glorify your name. In all things we say, that we glorify your name. In all things we think, glorify your name. Let our actions be the declaration and the revelation of our hearts, expressing the character of the true living God. In Jesus' name.